Sveti oče, romarji iz Slovenije vam želijo izraziti svojo sinavsko naklonjenost in iskreno zvestobo ter molijo po vseh namenih vaše vesoljne apostolske službe. Današnjo avdienco bomo zaključili s petjem Oče naša v latinskem jeziku. Zatem bo sveti oče podelil svoj apostolski blagoslov, ki ga posebej namenja otrokom, ostarelim, bolnim in vsem trpečim. Obenem bo blagoslovil rožne vence in ostale nabožne predmete, ki ste jih prinesli s seboj. Sedaj sledi pozdrav svetega očeta v italijanščini in takoj zatem prevod v slovenščini. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini in lingua slovena. In particolare saluto gli studenti e i professori del liceo archidiocesano Anton Martin Stopsmech e auspico che la celebrazione del mistero pasquale rafforzi in ciascuno la speranza cristiana e corrobori la carità verso Dio, verso il prossimo. A tutti voi la mia benedizione. Prisrčno pozdravljam slovensko govoreče romarje. Še posebej pozdravljam dijake in profesorje Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška. Želim vam, da bi obhajanje velikonočne skrivnosti vsakem izmed vas okrepilo krščansko upanje in utrdilo ljubezen do Boga in bližnjega. Vsem vam podeljujem svoj blagoslov.